sufferings that we have, mas powerful ya in Diyos. He also saw the Kapampangan Catholics, very religious la po ring Kapampangan a Katoliko. Mga dila, magrosaryo la, magnovena la, sisimba la. Pero tinya mo na naman sinabi, and he uttered these words, "Aquí en la Pampanga hay mucho piedad, pero poca caridad." Ulitan ke po, "Aquí en la Pampanga hay mucho piedad, pero poca caridad." Nano po yung buri ng sabihan, karetang ere point in dyan. Here in Pampanga, there is much piety, but less charity. Here in Pampanga, there is much piety, mapangadila ring Katolikong Kapampangan, but less charity. Makanyane pong pagumpisan in krusada. To remedy this situation, Bishop Guerrero founded the Crusade of Charity and Goodwill. And this crusade was placed under the patronage of the Blessed Virgin under the title Virgen de los Remedios, because it appeals more to the common people, especially the poor, which is invoked to remedy and to cure the social ills of the province of Pampanga. Nyanginingal do iti, pagselebran tamo po iti gaganakan, pagselebran, babalikan. The bishop na po with full confidence in the Mother of God, who is always ready to come to the aid of the people, inaugurated the Crusade of Charity and Goodwill on May 1, 1952, in the town of Masantol, Megong Pisaya, King Masantul. The one-month crusade in its parish commenced with the arrival of Virgen de los Remedios. Ene pa po kaya be kanita yung Cristo del Perdon. Iya pamundili, but later on, in 1954, biya in Cristo del Perdon. Then, Pampanga Governor Rafael Lasatin, together with Bishop Guerrero, the mayors and priests of the towns being visited, were united in welcoming the Blessed Virgin Mary. Missions and catechesis were given. Holy Masses were celebrated. Priests patiently heard confessions. Rosary was prayed for 24 hours. Donations for the poor, called lamak, kept on multiplying immensely. Love and concern for the poor flourished. Peace was restored. Faith grew. All these were attributed to the grace of heaven, Cristo del Perdon, and through the intercession of Virgen de los Remedios. Kinuyat kaya mo po
makabay ni. And ngeningal do iti adwanta mo pong pasibayang saw ding miendo Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdón to remedy our critical, crucial, dangerous situation, to restore and to heal our land, our people, our country, and the whole world from COVID-19. And to bring back the world's economy, especially our country, into normalcy. May our Mother Mary continue to intercede for us to her Son, our Lord Jesus Christ. As Mary visited her cousin Elizabeth in the Gospel today, who was called barren, was in her 6th month, to help and support her. Now, on the 6th month of COVID-19, may Mary and Jesus visit us also to give the remedy, the solution, the vaccine for COVID-19. Thank you, our dear Mother. Thank you, Lord Jesus Christ. We love you. Happy birthday, Mama Mary. As our gift to you, we will imitate you in your faith, in your love, and hope. Makirandam kalupam at maminto king anak mo kalupam. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Joseph pang mayupayang tuto, linalang King Banwat Yato, at kang Hesukristong anak ng bugto nga ginutamo, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tini paya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas si banwa, makalukluk wananing Joseph pang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti ban mukum karing mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. Kamang gaganakan tala, ring makapasubaling pamangailangan tamo, ading sablang tao, lalo na retang misalunan, lumapit tamo king Ginoo, uling kapamilatan daring bage, lati at sugat at inggap tamo, kinayap tamo, ing pakibat tamo po, Ginoo, pakayapan me ing balayan mo. Ginoo, pakayapan me ing balayan mo. Banding sablang susuyo king banal a kapulungan, ding obispo, pari, diakono at relyoso. Sunlagla ang timong waga ning malingap alugod, ng pangayat ning Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakayapan me ing balayan mo. Baning debosyon tamo king Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, lalo nang paularan ang pong palablaban, ing kasalpantayanan at palaganapan ing pamikalugod, lalo nang yening panahon ning pandemya, manalangin taking Ginoo.
Ginoo, pakayapan me ing balayan mo. Banding pamuntok ning gobyerno at ding gagawang batas, ibiyara sana ing kailangan asaw king pamangan, king kabiyayan at medikal a pamangailangan ding masakit, at karing lilingap kareti, lalo na karing pakakalulo at mangailangan a pepasari niting sakit at peste. Manalangin tamo. Ginoo, pakayapan me ing balayan mo. Banding pamuntok ning gobyerno, maging pigagapda ing maninton at pairal remedyo kaniting krisis at aliwa ing pamanatili king posisyon, revolutionary government, charter change at capital punishment, at ing pamitoknang ning korupsyon karing ahensya ning gobyerno. Manalangin tamo. Ginoo, pakayapan me ing balayan mo. Banding doktor, narsis at ding sablang susuyo karing masakit. Akilala re ing nuwan na virhen ampong indong Maria, antimong kayantabe raking pamaninton lunas at kasawpra king pamamielingap karing misalunan. Manalangin tamo. Ginoo, pakayapan me ing balayan mo. Ding kapatid tamong mayawa king COVID-19, panamdaman da sana ing lingap ampong lugod ding karelang pamilya at komunidad, at malalagwala sanang kumayap. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakayapan me ing balayan mo. Ding kapatid tamong mayangon nabi, paulining ting COVID-19, makapakirakela sana king kapayapa ng Kristong malugod, king kapamilatan ding panalangin ng Virgen de los Remedios. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakayapan me ing balayan mo. Nginipuad wan tamo ing sarili tang kapagnasan. O Ginoo, pakiramdaman mo laring panalangin mi, patawaran mo laring kasalanan mi, at pakayapan mo laring sakit mi. King kasaupan at pamanantabi ng Maria, ingin duning kapaldanan. Magobra kami ngan sana, para king ikakayap ding sabla, itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulad kasakitan king biye, matanggap ngan king harapan ng Diyos, ikpang mayupaing totoo. Tanggapan niya sa ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ang poni kaligaya ning kayang lagyo, king kasaplala tamo ang poning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, balikdan mo laring panalangin at ayining balayan mo. Ayam pang nakakaniting kapigaganakan King Nuana Birhen Maria, induning kapaldanan, maging katanggap-tanggap lasana keka, at pagdalara kaming kasaupan kaniting makaluno sa panawon, at kapatawaran king kailan ming masabalat linga, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing Ginoo, mantabeya kaya kayo, At kaya ka antimoren, itasyo laring pusuyo, makatas na la king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos aginutamo, iti karapat dapat at matulit. tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, ing puryan ampong pasalamatan daka kapilan man ampong lukarin man, o Ginoo banalay pa, lubos mayupaya at alananggang Diyos, ampat king metong ang makapagmulalang paralan, dininan mi ing Nuana Birhen Maria, metong adake king misteryo ning kasakitan, ngenisas lagyang masala, antimong metong waga ning kabusalan, ning pangakayap at ning dibinong kapanayan. Karing sablang tatangal kaya king panalangin, metong yang pialimbawanan, ning ganap apamananggap king kaburian mo, at ning kabilugan na pusong pamakiyagong kang Yesus, apauli ning maragulalugod na kaya kami, pibatana ing kainan mi, at pisananala ring kasakitan mi. King kapamilatan ng Kristo, ring anghel ning banwa, yampang diing panalangin ning kapanyang banda, kabang mitutulala arapan mo, kapilan paman, ding siwala miyugnela sana karing karela, king matagumpeng dalit ning kapurian da. Ikapin ing banal o ikpa, ating meto lelangan matampanak ang pupurian, uling king kapamilataning anak mo, Yeso Kristong Ginumi, at king upayan ing banal Espiritu, pagkalaman mong piye ing sabla, layon pibandyan mo, at pabanalan mo. Alakang tuknang mititipon, king kapulungan mo, banketa, manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbuk na, king dalised daon biyang pangya, king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita o ikpa, ipanigapumi, palukubampong pabanal mo la, king espiritu mo, ring ay na daralam, ampong darawang mikeka, ban magawalang katawan, ampong daya, ding anak mo, Yeso Kristong Ginumi, amen abilin kaya kami, king pagmasusyan bila, reting misteryo. At atandanan mi pa,
kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinapi, pepasalamatan akat pinuri, pirasoning tinapi, tinwang ni iti karing disipulo na ngana, wanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, tinwang na iti karing disipulo na ngana, kunan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pongalananggang tipan, ang bibubu para kaya kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan yu iti king pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulong ikpa, ing makaligtas ng pamaylasan pong kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, at ing pamaytas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyadang, daraon miyak kabilang kapasalamatan, iting mabye ampong banal a misteryo. Balikdan ming mipnong pakalulu, ing ayin ning banal akapulungan mo, at kilalanan mi ing midaon king biyana, paulining sakripisyo ning kamatayana, birian mo kaming misut keka, pagkalam mo sana, king ikaming mipasiknangan, king katawan ng pong daya ning anak mo, bikatmuan kami, king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alananggang daon keka, at papalyarian na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo. Muna, kambening Nuana Maria, kapilan man Birhen, induning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambering Nuan mong apostol, ang pong maligaya mong martir, kampiyan ng San Fernando at Beato Pedro Suniga, ating sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming miridan kasaupan, alang patanat kingarapan mo. O higpa, iti sanang ayin ning pangasut mi keka, pasulungan ning kapayapan ng pong kaligtasan ding sabla king mabilog ayato, pasignangan me sana king kasalpantayanan ng pong lugod, ing banal kapulungan mo, akasalukuyan maglakbe kete king yato, kambening talasuyom mo, ki Francisco ing papami, at i Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo, pari ang pong diakono, ding sablang susuyo king banal kapulungan mo, at ning mabilog kapulungan, agewa mong sariling keka, o mapamakulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Lulusan mo lang mga tipunan ting sablang anak mo, nulaban
nula pa man makasaw, ganakan mo laring talasuyo mo, Ri Obispo Cesar, Emilio, Oscar, Celso, at Jesus ay naus mong meko kedeking yato, antining binyag metelang kayagom ng Kristo, bira kayanan la naman sana, king pangasubli ng mebye, king panyatang ning panawon, at patalakaran na lang Jesus, ting katawan ning mayna, at gawa na lang kawangis ning katawan ng maslag king ligaya, malugod mula naman sanang tanggapan king kayarian mo, ding mayang na biyeming kapatad, ang ponting sablang sinuyo keka, ame muna kete king yato, karin mi panayan ing birakayanan king ligaya, ligaya mong alanangga, potang pulisan mo ng lubos ing luwa karing matami, king aldoy tangalanda ka, o Diyos mi, antimonong makananu ka, maging kawang isda ka kapilanman, at puryanda kang alang kapupusan, king kapamilatan ng Kristo, kaya kaming Ginoo, aking ulina, pagkalub mo king yato, ing sablang mayap. King kapamilatana, kambena ampong kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos ikpang lubos mayupaya, manggaman king alanangga. Kambening kapanaligan king Diyos, ang malingap kaya katamo king penandit ning pamangailangan, manalangin tamo, ang timonong makanano na katamong tirong Jesus. Ikabos mo kami king sablang marok o Ginoo, malugod mong pagkalob ing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kang pakalulo, parati kaming mitimawa king pamanalipan ning kasalanan, ampong mikabos alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang pagsadyan mi ing buwan akapanayan, ampong panyatang ning talapangawos mi, Yesu Kristo.
O Diyos sa igpami, ing ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, layon pamayapan ang pong pisan metungan mi, ampon king kaburian agpang king kaburian mo, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimoren, Kapatad, ipakit tamo pong ngeni ing mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan kapayapan. Nyo'ing kordero ng Diyos, nyo'ing milalako king kasalanan ng yato, nawala ring mayawos king apuna ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo isadsad na katasa king biye alananda. Amen. Para king organisadong pamagkomunyon, pakisabi pong mayap ka ring sablang makasadyang makinabang na manatili tapong makatalakad at paninayan tala king kiyakatamang pwesto ring EMTC o pari, para naman ka ring makasadyang tanggap king katawa ng Kristo, luklok tamo po, siklod tamo po, dakal pong salamat.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, kaniting kapigaganakan king Nuana Birhen Maria, ingin duning kapaldanan, tinggap miya kambening matulang puso, ing makakaya pa sakramento ning katawan ang pong daya ning kabubugtungan mong anak. Iti sanang sakramento pagdala na kaming bendisyon kaniting biye at king bielanangga. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Orasio Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at meka matena karing dakala tao. Ipanalangin mi antabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap ka ring misalunan. Ban makasuyo ka ring masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalangin ni Mlaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan detang miyang nabiye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kaniting masakit at panahon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla. At bang makasaog kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipanigapumi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ingaglis mi keka, king kagulwan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Tayo po sa guli ating announcement from September 8 to September 25, 2020. There will be an online benefit concert. May ka-concert po, online benefit concert to help those adversely affected by the COVID-19 pandemic. This September 25, 2020 at 6 p.m. up to 8 p.m. Join us in celebrating the feast of Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Angeles, by giving donations to for the benefit of children with special needs, single mothers who were particularly hit by unemployment, and students who cannot afford online learning due to the recent crisis brought by the pandemic. In lieu of fees, cash donations are greatly appreciated. The online concert will be free and available for all
via Facebook and YouTube Live. This is an online fundraising project initiated by Holy Rosary Parish Media together with its sponsors and media partners. Anyone can donate via mobile money transfer posted on your TV screen. Donate and let your voices be heard. Dakal pong salamat. Talakad tamo po para king tauling bendisyon ing Ginoo mantabeya kaya kayo At kaya kaon timorin. idukoy laring buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Ing Diyos ang malugod at may bisang mga bus king ketawan king kapamilataning anak abay ning Wana Birhen Maria. Papangayon tuliran na kayo sanang king labis-labis ng bendisyon. Amen. Kamtan nyo sana king sablang penandit ang pong numan karin ing kayampunaning Wana Birhen. Ngayon king kapamilatana pengay tuliran yung tinggap ing mismong panibataning biye. Amen. Ikayong sablang mitipon keti kaniting kayaldawan, bayong pagmasusya ning kayang piyesta, kambe ning mayubuyong debosyon. Mantabi sana kaya kayong tula ang pong kapayapan, apapangayin tulit kaya kayo, king ablas karinbanwa. Amen. At bendisyonan na kayo ning lubos mayupaying Diyos, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Amen. Umena kayo king kapayapan, banluguran ang pong suyuan ing Ginong Diyos. Salamat, King Diyos. Palakpakan tayo po ing Birhen Maria. Para apanatilyan tamo ing metong metrong laot, king bawat metong, pakisabi mi pong manatili tamo ka rin kaya katamong pwesto, at panayan tala po din kaya katamong asherets. Ituruta dapo kaya katamo ing istong dalanan palwal king kaya katamong pisamban maragol. Paga na kami po na etala po kakalingwan babaldog, ding contact tracing forms king kaon ang makakabit lele daring pasbol. Dakala salamat po.
Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragot. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lumog isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan, inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lumog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangadyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyat-chat la ding adwang gamat o palat para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding hanggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.